بێگومان di şerê azadkirina bajarê Mosulê da ji destên çekdarên Daeş bi hezaran xelîbûne qurban, ji mareka here zor canê xwe ji dest da û beşekê wan bûne peykeftî, yan qaç yan dest ji dest daye û nûke li cem hikûmetê wek peykeftî nehatîne hejmartin. Reet êk ji qurbaniyên şerê Daişê her du lingên xwe ji dest dayne û zêdebarî birayekî wî hatiye kuştin. Nûke xêzana xwe û xêzana birayê xwe bi xudan diketin û neçare berdewam kar biketin û heta nûke ji layê hikûmetê ve çi mûçe bû nehatiye dabînkirin wekû peykeftî. اي حقوق ماكو يعني راح چما فمانینن از چما دزگه پکفتیا لطاخی وحده من گوته ناوه من تومار کن دا کو عربانه که ورگرم جبر کو از بردوام کارت کم گود نمن تو نپید وی روه بری دزگه پکفتیا گوته من تو نپید وی عربانه افجا ابکیمترین مافه اگر من نبید ما چه جوی ولاتی ورگرتیه بتنه زرر و زیان و شر و کافل کرنا خانیان و گنجاتی ها مچو Nehla Mihemed bîjine û çi zarok nînin û her li destpêka şerê Mosulê topek li cem wê dikevîtin û çendîn saçme diçinet nava serê wê da û nûke şelelgirtiye. Bi şev û roj li ser textiye û Nehla dibêjît çi gunneha me nebû, ev çende bi serê me hatî û ez hetayê nerabime ser lingên xwe. من ضحايا الحرب مال داعش از قربانیا شر داعشم هتانو که اوازده تری 2 سالانه کسک جه حکومت نسردانا من کریه و پرسیاره من هاتیه کرن تنه من موچه تورا کومالاتی هیو خودان خیر هاریکاریا من کنو علاج من گلگ یگرانه اشاعب تنه 100,000 دینار آیو درمان من 150,000 دینار آیا Dê hêt ezanîn heta nûke qurbaniyên şerê Daeş li Mosulê ji mara wan gihiştiye hezaran kesan ji zaro û mêr û jin û gencan. Zor beywan heta nûke nehatîne qerebûkirin û ne mûçekê heyvane bû hatiye dabînkirin ji layê hikûmetê ve. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosul.